ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Ka Meghalaya Street Olympic Association ka penkre biang ban penlong se ka third sora half marathon ka ba 8 kilometer ka ka saudre unai lor manta usnem arajar phosau. Habakaran kila pathai ku bor ba John Kharshieng working president ka MSOA ulong ka ni ka half marathon ka long hakilai benta ka kintiu ki kam shong kai per thei ka khring ge jung mujing per khat jing bon ba ka balai ka ni ga de ge jing ko mare bala minjur but I license na Athletic Federation of India. Upin shairu cheki pat ba khamtam cheki migi pa bakadanru karta ban mare marathon kumta ki bakhanru khanyos nem shaneng ki berit karta kimla ban shim benta ki ge jing ko mare ki bejingai. Karban keliang ubah finally parian General Secretary MSOA lepin pau bagi sorka kala minjur ya kamang tingka jongki hakai kop mare jongasan hajar shipaw hajar badek arpawai hajar lakin tiu ya ke kusnam song naga shilang syaka arlak tingka. MSOA na pre biang berpelong ya kenika third Sora International Half Marathon terus kembali itu Insights, but di bang kenika kajing pelong kenika marathon kalong kumdo kalong arlai kita kawai kalong ka promote tourism kawai kalong ka kring kajing mo perkan but kadai ka jing mare kuah tersebut yang ini ketika jing mare kepada approve daka kepada I daka license daka Athletics Federation of India. But ngaku aru berpensyai sekali, iaitu pun technical issue seperti apa, Fandi Pariat ni General Secretary. Hadirin ketua seorang marathon kebenukom, ayo penkol lebih ki, baik bak mu, bukti yang jumbo tip, yang baca ni kita pelong marathon, yang tajung lu, yang ni kami kena dengan snow, kilometer masan kilometer yang utah. Dengan aku apa sim ni ngala ban. Tentu buat di media penting jadi baik paro kantom himik pa untuk ikna ba smart menilai ini kecil mereka ba sobha kada don karta kaba kisah bandek yang bukan ni jika di belum lak muluk ki mo kadre kanyu senam sini saya ya fai don ta apa ba himna bandek ini ki komre ba kamjong agar tak hamrit membaca jumlah domet si ini dimintai tempat long di nas ngoban pun semua rumah teng long nilai ia second marathon tu nak dem sekiwi mau orang kecil keleng kejelah tengah kuat macam ni orang dan penitu itu berjuang pada semua bah kada don karta kebakida rekomen medically ban sim bentah hari ni kan kini kejat marathon tempat half marathon full marathon dan ini 10 kilometers, 5 kilometers. Kadang ngidon ketika run for fun buatan kerja di Cincang. Bagi orang run for fun kau kembali kemarin, iya tak kemarin tak. Kita tarik kau, tinggi semua dan aku boleh juga Department of Sports bagi sesi mencoba kerjaan, yang ini ketika balai. Bagi community bahan ini nomor pemilai yo pemilai kam bon balai, kecuali kerja, kemudian nak bon show di bawah nabar ribu ni ka juga setuju ni long let's say kenika seorang marathon international half marathon ko isi kan long buka Boston na orang tip kidan ki marathon apa patai ko ini ki di Boston marathon ka pakring di hajar dunai exposure beri ko dia habis exposure beri poi kebut mo ki hapsa ki hapun kre jadi kalau kerja friend lupa kumnoban kring baik ba siapa ni kan jalan laju barang cukup kuat ni apa pun siapa kuat pensul fi ba ni don haga jinya keren ba Department of Sports man kapor halo kini kerja activities but na sukumen bani itu ia peladep bu ke Department of Sports ko siang but mentar kini kerja no bisa tu baka MSUI ka kam juni ke kumnoban peslo siapa department bakin kerja ni kini but ni
I kwa ni tu SIP baka Department of Sports kan kersian kan bakala kumbakala ju kersian hakapor wala ada. Kini yang kersian ni ni. Mengenai nanti ini kita aku. Ini kita armut kan kersian. Jinglet juga. Lapan ni lah tangga keren ni baka Department. Ba argalong ba dena takadaw baka sarkar kala penni mo yaka yes Meghalaya program. Hakaba nomor bunsin higa geran kawan syaki asucan kibula itu dak sarkar ne bula itu dak nasui te hendrai nomor ki don kum kidi kijak jingi le pat kiba kidi ki rewshmet kiba mare mo kiba le yami sha kidi kijak ka kiba don nam te nata kadau kami ini ga yes Meghalaya program bahkan kersian what yaki individual so hindapet ka kriteria mata po ka yes Meghalaya ka sya ba pinyo ya ka jingerat nak sarkar hakatu ko program Kumba ini kira juga nasi kalau hambun seorang along popular kita lakot ini federation dan logi technical officer nang bakal memlaj mereka insya Allah menyentai regarding the conduct of the event. So this year government approve ya kan budget ini ban boleh ya kan 21k but 10k but 5k run. Nama 21k lah increase ya prize money tu silak sekarang ya kita job tetap ni saya pergi detail ya date gila sulung tentative September South Trick si sejak kemudian kategori open elite combined Indian athlete tapi international kemudian Meghalayan kategori kemudian open ya 10k but above 50 years minta senam kau mengadak jemput seluruh Bahan revo senam seneng ngila bu special prize ya kiba bu pendep gas 21k santo senam seneng ya cash award ke Bangsa om hadin but revo senam ro kin sayo cash award om bagi job those who finish the run will be given the cash award on that day. During 5k run there is about 10 years, so last time 5k was very popular. Jadi kerana dalam tahun Thai seorang school sang samla kena join begini. Jadi cuma kerja laya 8 permission negara FI tindak up izin pembet. Kita kendu berarti sejauh kita dalam just formality bagi ni tu apa income surat agak kuat tarik. Khasal 6 September. Itu rogi lah kalau ini magal bagi jinglong jasa seorang marathon lah penyu lagi surat apa. Development ni tay tekil ikloh iban le nama ka buro merintah jama sorai ti kermen disnem ngin ya trailang khraman long jingjo kemudian long show kalau ni sora marthan nyumdan ai jekset ga price money la increase ya baro kategori yang detail is IP ndak ada songa ni kam jam mal mutaw snem la ra ba ni asu ni ga jar nama ba the rules actually come sha nama gumba saya breakfast itu bakil itu kan done so nama the athlete who run 21 they have all the eat they know what the time of how to run they are all the taking the food in using doing the breakfast which long waste the bro balik ke bus bi kabam breakfast mai seteru will avoid that lunch thing will Delhi marathon Mumbai marathon heavy breakfast kasok wakat ke peleng roti. Last year is a problem with this lunch. Take time, so this time we'll try to do it. Not only that we reduce the expenditure, but we go according to the norms on the conduct of the half marathon. So we hope that we will get together with press. We try winning Jindunar done. We keep improving as the year comes. This time also we hope conduct in a proper way. So from my side, I'm Natahi for the Sora Marathon.